etela www.mcrs.co.za. Ge le mosegara o ya mošomong ge le bošego ra a robala re dula re ena le wena 96.3 FM your friend to lie on. Bothata bja gago ke bothata bja rena, re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fihla la bone ira senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare pitša kgolo di le nyane gore na bja swana ka gore ba re go feta gore mele bothata bja gago ka melego 076 341 a ka ba dipitšeng tše kgolo mošupologo go fihla la bone ira senyane go fihla ira Motseletšo motse community radio a gona fa le go 96 number 3 FM a ke go tumediša go le kgausi mo ka beng gore theleditše o le gona letšatši la lekgono letšatši la la bone la bomme ba merapelo ba the blue and white le sekupo gona ka fawe gomme ke go tumediša ka mokgwa ebile ke go leboga gore ka kare ga di radio ka moka tša Afrika Borwa tše wena o di tsebago le tšeo sa di tsebega ke mo ka wena wa kgetha rena jwale ka the number 1 community radio a ba re ntwe ke MCRS nna ke re frequency 96 number 3 FM ke mo ka wena ka fa wa re le slogan se bonolo fela ka re aha wa re yo for rent to rely on a gomme ke go tumediša ka mokgwa le nane go le legolo a le nane go alla setutla le le koto la popota a le nane go ke pitšentše kgolo a leo le tla go wena go tloga ka mošupologo go fihla ka la bone e re ele ya senyane go fihla gona fale e renga ya lesomepedi a gomme a le nane go le letla go wena ka lentšho a la morwa motšha ba re ngwana ga e bewa ga maubane a gomme ka mamoraga microphone ka fa ka nompitša fela ka kapa ya radio the pushamena ka kapa ya radio the facilitator bao ba ntse bago o tla kwa ba re ka kapa we ka kapa man ba re wena winter ta ka kapa ka re ya marega ya maqiniso ya mambala bathina se taitewe mina ngithi uthandanjanina akhaitshedi aka Joyce Mahlango ntombi kwandobela a ke go leboga khaitshedi aka age o re soletše ditaba tša mafelelo tša bošego ba le kgone gona ka fa ka motse community radio a ya lekgotla kgašo la selegae a ditaba e le tša area senyane ka leleme la isindebele maese ya thokoza baba at the constable a ke pastor Mothowe a mohlanka wa modimo man of God a re ya go leboga a le wena a re tshepe gore melaetša ye o itsentšhitšeng tsebeng tša batho a modimo o tla dira mogau ka mantšo ao o bego o wantšha fa sealemoyeng sa gago sa mmamoratwa a o be le gona Calvin Magopa ka lena go la sebelanang kolwase from 6 to 9 o'clock nna ke nna ka kapa radio ka re ga dipitša tše kgolo a gomme lekgono a lekgono le ka kapa a re lebeletše tabaši mo re tabeng re ne le Professor Moremi ngaka ya borna ya setšo yeo e tsebegago kgolele kgauswi ka kapa we a go tšwa gona ka fa lefase la ga matla la Ramoshebo kgauswi le letamo ka kapa a ke tlo utša baroka le kgono le ka kapa re lebeletše taba e kgolo kudu nke le robadišeng bana ba rena botana Ramatsetse nke ba robaleng le kgono morongwa
a die ka dikobong. Re lebeletse taba ya letheka la monna, re lebeletse taba ya matla a letheka la monna le kgona, ka kapa mo e leng gore e reng ke thome gabotse ke re le kgono le ka mo a gare ga diphapoši kgašo re na le Professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo, gomme le kgono le re tloga re lebeletše taba ya letheka la monna mo dikamano tša marato di hlobaetšago manyalo a boka-boka. Banna ba ikwa ba lahlegelwa ke go itshepa, hlompho le seriti ka baka la go palelwa ke go thabiša ka kapa le go kgotsofatša balekani ba bona ka diteining tša merogo. Basadi ba fetša ba bona go tšwela ka ntle go yo ja ba iphumule melomo e le setšhabelo sa bona. Banna ba fetša ba exposiwa ka malwetši a bona a mmele mo e leng gore di feleletša di hlola ditlaišo tša ka malapeng. Taba ye ya letheka la monna e kotsi kudu bana bešo ka baka la gore letheka le aga motse, gomme ge letheka le ka fokola le manyalo kapa dikamano tša marato di a lapa kapa di lapa ka pela ka kapa ba ratani ba thoma go fellana dipelo le go sehlo ba hlomphana. Ka kapa aowa le kgone le gona re apeile tšekoto ka kapa. Jwale re mo go thuša banna tabeng ye ya matla a letheka gore metse e kgone go emelela ka tlhompho le seriti. Tšwela pele o be hlokaina o re botše gore ka gare ga lerato la gago na e go swere jwang taba ye ya matla a letheka. Ai kaka gopela go bušeletša karolwana ye. Tšwela pele o be hlokaina gore o re botše gore ka gare ga lerato la gago e go swere jwang taba ye ya matla a letheka la monna. Ka kapa re mo go thušana le wena jwale ka monna, goba re mo go thušana le wena jwale ka motho wa mme. Emelela, o emelela pala gago, o nyakele molekani wa gago thušo go buša a lethabo le la lapele le lerato la pele. Ka baka la gore ka kapa megoma e ya kubega ka gae, dithipa tša fella ke bogale. Letheka kapa matla a letheka la monna ka kapa a ga motse. Ke a tekwa ke le ka kapa ready ke re matla a letheka la monna a ga motse. Ge mogoma ge o ka kubega, thipa ya fella ke bogale. Ka gae go thoma go ba le mašata, ka gae go a ba le ditshele, ka gae go a dula go bakiwa ka lebaka la gore batho ba bomme ba ikwa ba swara ke tlala ya letheka. Mo ka nako nngwe ka kapa o tla kwang ba re tlala ya letheka e ya baba e phala ke ya bogobe ka baka la gore ya bogobe o ka no re maki na ga le mphe tsholanyana na ke moka wa gatiša na jwale ye ya letheka ye o tla itšea kae ka baka la gore banna ka moka ga bona ga ba nyake ka basadi ba bona, basadi ka moka ga ba nyake ka banna ba bona ka kapa. Jwale gomme o gona Professor fa le kgono le re tlo tloga re tsenelela kudu ka gare ga diphapoši tša borobalelo ka kapa. Re a tsena ka gare ga diphapoši tša borobalelo lebaka kgolo e le go fa batho ba bontate thušo. Taba kgolo e le go fa batho ba bomme thušo go tsošološa lerato, hlompho, seriti
le Lethabo ka baka la gore go bolela nnete ya go di feta ka moka kaka thipa ya go kubega owa gape e ka palla le go sega molala nonyane ya nonyane phorogohlo wa tsa gore thipa ya re ke re molala nonyane tša re never ke na le Professor Moremi wa ntšhupetša ka monwana o ra bona mane ka kapa re tloga re le ready kudu gore re tle re kgone go thuša banna ba ke gona ka fale go yena ka fale ke mo fe sebaka nke atamiše motheeletše Professor malome ka kapa madumešiao a mabotse a go tšwa go profa go hloka sekutu a ke a lebantšhe go baruti dibishopo dingaka ka moka tša gaborena bomma moruti bomma ngaka bomma kgoši bokgošigadi dikgoši tša rena setšhaba ka moka ka kakaretšo kgole le kgausi mo baleng gona diphuthego ka moka ka go fapana ke a ba dumediša ke dumediša mmogo le batheeletši ba radio ye re phelang re lefa go yona re apeang dipitša Motse Community Radio Station ga ke boe malome ka kapa ke leboge le bašomi ba hlweleng ba šoma mosagare ka moka le bao ke šomago le bona ka kua gae ke re madumešiao ke a le dumediša kgole le kgausi mo leleng gona ka kua paging ke re dumelang ka tlong tša baroka Dr. Moremi ka mo paging ke re dumelang kgole le kgausi mo leleng gona malome ka kapa le kgole re swere hlogo poledišano e thata banna ba gaborena ba itemogela gore ba ne le bothata mara bothata bo bogolo ke gore bo ga bo bolelege malome ka kapa banna ba hwa ka gare ga dipelo banna ba kry-a mantšu a mathata o kry-a mosadi a mmotša gore monna hlabirwa a o saria selo monna hlabirwa kganthe o bereka bua ke banna ba bantšhi malome ka kapa le kgolle ge re bolela so ge ba ya ka kua gae ge letšatši le subela ba tsota ke banna ba bantšhi ba e leng gore ba rata go kgotsofatša basadi ba bona empa ka lebaka la go palelwa banna ba modimo ba no hloka thušo ba se tsebe gore ba ka reng ke basadi ba bantšhi ba e leng gore ba dutše ka lebaka la go no re tla reng a re no gotlelelang tlala ya letheka e gona ka gare ga malapa mantšhi balekani ba lla ba hloka thušo basadi ga ba kgotsofale banna ga ba kgotsofale ge o re wa lebelela lebaka la gore motho a se ka kgotsofala o kry-a e le gore motho wa modimo pelo ya nyaka gomme mmele o wa gana Prof pelo e ya nyaka empa mmele o re nna ga ke ditsenye mosadi shu o re nna ke lokile hlabirwa o ka tsena pelo e re ke ya mara monna hlabirwa o a kwa gore no mane ke re ke gapeletša maikutlo mara go apala ge re ya nnete malome ka kapa bothata ba letheka banneng bo gona banna re itemogela mathata a letheka ka morago ga gore re le banna re tsame re tsena diphatisana re ya kua le kua ka morago ga gore re robale le batho ba barong ka morago ga gore re le banna o kry-a e le gore ka ye nngwe nako o dula le motho e leng gore yena o go phethela ditaelo wena o le monna ga o tsebe ge o ya ka kua malaong motho wa go gobatša gomme ge o re o tlogelana le yena gore wa pele o leka gore o ye ka mo gongwe o kry-e go pala gone banna ba e leng gore malome ka kapa ga ba ye ka mo ba dutše poleke tee mara e fela ge ba santše ba ye go tsena tšhimong ya bona ba re re kgotsofatše o mare ya go no pala e se ka lebaka la go rata ga bona e le ka lebaka la go itemogela gore no thoka motse ya gana Prof re sa le gona fawe go ne le bo mme ba e leng gore le bona ba ne bothata ba gore ge ba swanetše ba tsentšhe bontate ka diteining tša merogo Prof o tla kry-a mosadi ka bo yena a le dry
monna modimo o tla re kore ke a tsena a be a bakišiwe gore ke kwa bohloko mo e leng gore ruri ke nnete gore o swanetse a kwe bohloko ka baka la gore mme ga a ready gore ntate a ka dira mošomo. Ge o botšiša mmeo gore nkane a se ready mola ntate a nyaka go ba le yena, o tla kwa bomme ba re nna ke feletše ke diikwitša motho, ke feletše ke maikutlo, ga ke sa mo fila. ya kgonagala malome ka kapa nto mathomo ye e leng gore e fela e hlola dilo tša mohuta owe gone bele ge re bolela so re thieleditše ke batho ke balekane ke ba babedi goba re bogetše ke batho ke balekane ke ba babedi ba tlo re kwa go taba ye ke e bolelang. Di-feelings di a fela ka gare ga lerato la batho ba babedi. Nto e fetša di-feelings la mathomo ke moleko wa lešata, ke moleko o mogolo, moleko wa lešata, moleko wa go omanya. Thobalano ge re ya go yona ge o le monna o santse o toko o sa le mmerekong go mo founele kua gae gore aowa mahlako monna wa tseba mo mogatša ka mane ke tekwa ke se ka mokgwa mongwe, ke tekwa ke le ka mokgonyano mongwe mane ke kwa ke go dumile gore thobalano o santse o e thome ka polelo, o prepare motho ya gore e thome ka polelo. Ge o fetša go e tsena ka polelo malome ka kapa o tlogele mmele wa gago o ye le yona ene thobalano fihla gae go le ntate thoma ka go no swara mokgekolo wa gago. Go ne le banna ba bangwe malome ka kapa ba kgona gore ge ba tsena mo mosading a sa re ke ya tsena ebile monna o šetše a thušegile gore basadi ba bantši ge re šetše re bolela re ya nneteng banna re kgona go thušega basadi ba ba sebe ba thušega ene ke basadi ba bantši ba ba etemogela ke ntho e re bolelang ka yone ke basadi ba bantši ba e leng gore ga bua le ge re šetše re bolela ba ka gare ga tlhakatlhakano ya go swana le yona ba nyaka thušo. Prof, ke eng seo okay o e kgwathile gore ke lešata na basadi ebile o e hlalositše le yona gore go ne le banna bao ba teketlile go ba lebeletšeng basadi ba bona fela ba lebeletšego mašemo a bona fela empa megoma e no kubega ntše go le jwalo, right? Ditiro tša batho mohlomong ke re boloi bo ka tšea karolo tabeng ya go kuba megoma kapa phokotšo ya matla a letheka la monna. Boloi bo a kgona malome ka kapa re ne le sehlare se sengwe ba re ke motswalela kgoro. Dikgoro di a tswallwa ba go bereka ka mokgwa ba go berekang ka gona o kry-e ile gore ba go tswaletše dikgoro o le monna o a leka monna modimo go apala o hloka thušo le ditaelo tše di itseng tše e leng gore di ka go thuša gore o feleletše e le gore o ka thušega tabeng ya thobalano. O gopole gore thobalano ke ntho e leng gore e phetha ke batho ba babedi, ke ntwela ke e boletšeng ka re tšhila ya thobalano e kotsi kudu go batho ba babedi. Mosadi wa kgona gore a te pereke gore o le ka kapa o tsenele yana o noši, monna wa kgona gore a te pereke gore wena monna wena mosadi e be nna ke tsenang mo go wena ke ne ke noši go e tla o mongwe monna o kry-e e le gore o bona kgwedi goba ka nako ye nngwe o kry-a e le gore mosadi o leka gore wa mo fediša o le monna o mongwe o kry-e le gore fa dikgoro di tswaletše e ya kgonagala nto mohuta o malome ka kapa batho ba swanetše go e tseba gore e gona e ya phela. O ya na ke eng seo mosadi a ka se dirago ge megoma ya monna wa gagwe e kubegile ka gae? Ge mosadi a bona gore bjale monna hlabirwa mo wa pallwa o swanetše go ria so malome ka kapa mosadi o swanetše go dula fase la mathomo a be open a botše monna wa gore monna gešo o a bona le wena wa leka wa pallwa nna ke le mosadi ga ke kgotsofale re ka dira eng
ba leke go thoma ka go swara-swarana ge go ka pala mosadi o ga tšee monna o a emelele le yena a ye go nyakela monna wa gage ditaelo tše di ka mo thušang gore ge a di nwele maikutlo a le a gage ba nako ba sa gahlana a bowe tumo go ne ntongwe ba re ke go duma motho e kgona go fela mo go monna ya e kgona go fela o kry e le gore e fedile malome ka kapa ga e sa le gona ya jwale ditaba di eme ka tsela eo ke maikarabelo a mang prof ka gae ge ke maikarabelo a mang ka gae go tsošološa kapa go lwa le taba ya go tsošološa megoma yeo e kubegilego ka gae e ka ba ke maikarabelo a mosadi goba e ka ba ke maikarabelo a monna ka boyena ka baka la re bothata bo mo go yena ge o le monna o swanetše go e temogela gore mo megoma ga e sa lema gabotse e nyaka go loutswa jwale ke maitemogelo a monna malome ka kapa gore a emelele lapa la gage ene mosadi o swanetše go thuša monna a mo fa support a sa mo roge ebile a sa mo korutle ka mantšu ebile a sa lemoše le monna wo gore monna gešua le gona aowa mo e leng gore monna o tlo thoma go fila o kare ga e sa le selo ko gore maikemišetšo le maikarabelo ke ya monna mathomo wa go loutša dithipa ke a lekwa prof ditlhaloso tša lena wa tseba ke tloga ke di kwa ebile ke di rata le go di thabela monna shu ya ge re bolela ka sebaka se prof o palla ke go thabiša kapa go kgotsofatša motho wa mme ka gare ga teine tša merogo ebile ga go sane le thabo ebile ka malapeng a mangwe basadi ba šetše ba tšwetše ko ntle ebile banna ba awe ka taba ye go monna o e leng gore letheka la gage ga le sa bereka nke o bolele le monna wo prof ebile o be o hlalose gannyane gore thušo e ka ba ya mohutamang kapa ya tšwa kae ke ile ka kgatlha ke monna o mongwe ka tšetši le lengwe a tla ka kua gae a re monna moremi ka re thobela re wa tsa lekgolole ke tlile nna ga ka tlela tše ntšhi ke tletše thobalano ikwa nna monna gešo ke gore ke nyaka gore go mphekola mo ke nyaka o no mphekolela fela thobalano gonkwa malome ka kapa lebaka la gore monna wa bolele so e le taba ya gore o kwa bohloko monna wa modimo ra thoma ra mo lebelela gore ga a se a lwaiwa ga a ne sebabo se sentšhi monna wa modimo ga botse go tloga go pala kae kudu mo go yena ra katana naye go sebeng a se tletše ka mmotša ka re mogala wa gešo ko go fa ditaelo tše gomme ka beke o ye go di berekiša o tlo bua o mpotša gore mola wa thomang go di berekiša o fihla kae taba ya thobalano goba taba ya monna ya ge maikutlo a sa hlo a sa ba ka mokgwa o e leng gore a ba ka gona ga se monna mang kapa mang o e leng gore o kgona go tsamaya a ye go bona doctor or a ye go bona ngaka ya setšo or a ye go bona moruti or a ye go bona moporofeta banna ba bantšhi re a šia re tšhaba go ya go bolela le batho ba ba swanetšeng gore thuša taba ya thobalano gore e tle e be gona re be le lethabo ka gare ga malapa a rena malome ka kapa ke ge go ka ba le dipoledišano ke rata gore batho a ba tepolele and then ge banna ba tepoletše gore wa tseba nna moroka monna gešo ke a pallwa mara go pallwa gaka kore ge nka no re ke bapala le mosadi ge nka no re ke sa tsena thoka motsiano kwa go khuthumala mola gannyane napile go apala nambile go napa go pading and then gore ke tle ke buele difomong go ba boima and then re a thoma ra nyakišiša go ba ra nyakela monna o taelo ya gore re mofe re ne dipheko tša go thuša tša banna re ne bothambola matota re ne le botšhikwane re ne le bompesu re ne dipheko tše kgolo tše e leng gore malome ka kapa di kgona go thuša banna tše e leng gore ge monna a di nwele o tloga iša lethabo ka gae mosadi go sa tsoga suela matlakala wa kwa le lešata le segona
ke a go kwa prof man ke kgopela gore re na le ba tloutša ba roka ba tlile le jwale ka ge ba ile ba tshepiša ke be jwalo gore ka baka la gore bona ke ba hlodimelang ka mo go tša setšo ba tla leka ka natla gore le kgono go tswa gona ka kua tlong tša baroka nke ba re tlele le motho wo e leng gore o ne le o a hlola ka mola ka sekgoeng ka fale go ira gore letšatšing la lekgono motheeletši o tlo kry-a maele goba o tlo thušega mohlomongwe ka mokgwa wa sekgowa e šita le ka mokgwa wa setšo gomme ntle le tikatiko prof re na le Dr. Makota. Dr. Makota o under medical perspective ke beile ga botse o ka re o e bea ga botse gape ke se ja tlapintwe empa ge e ka ba mohlomong ga ka e bea ga botse yena ka bo yena o tla e tlhalosa ga botse gore ke yena mang yena o tswa kae a kere re lebeletse taba ya matla a letheka la monna especially banna ba e leng gore megoma ya bona ga e sa bereka ga botse e kubegile ba palla ke go thabiša le go khotsofatša batho ba bomme gomme taba ye ke hloba boroko kudu ka gare ga manyalo a mantši bile manyalo a fetša a phuhlama ka baka la phelo kapa phokotšo kapa go kubega ga megoma nke ke dumediše bo togotere ka fa Dr. Makota ke nyaka go fa sebaka se ngwanešo nke o tamiše motheletše gole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona ntate ka kapa e re ke go leboge sebaka seo le mphileng sone le ba ga tlotsa baroka nna ke nna Dr. RB Makota. Yeah, so we stand for Refilwe. Ba bantsi ba nkitse ka Refilwe. Yeah, so itse ge ntate Moremi a nkupile. So ere before ke tla tsena ditabeng tsa poledisano le leng godimo ga yone. Ke dumedise ba thietsi ba mutse community radio station. Ke re ba tlhaetsebe ba tla botsa mo ba botsang and then ra bona gore re meka bjang ka le saeteng la bontate Moremi le ka le saeteng la borona dumelang batheeletsi kgole le gaufi ka nnete doc re ya leboga Dr. R go ya ka maitemogelo a lena goba go ya ka go tseba ga lena ka mokgwa wa sekgowa ke eng ntwe e fetšang e hlola gore monna ka bo yena a felletše megoma ya gago e se tlo e sa šoma ga botse ka gae okay ntate ka kapa so rona ka se rona re tlo gore bothata bo ke erectile dysfunction so erectile dysfunction ke ntho e leng gore e very common mo bathong ba bontate and re lemogile gore batho ba bontate ba tshaba go batla thuso so e kotsi hampe erectile dysfunction but then e tla bjang e tla ka tsela tse ntši e ka nne ya khosa ke ge e le gore motlhomo motho wa ntate o na le kgatelelo ya monagano which is stress or a depression e ka tla hape le ka taba tsa di-medical conditions medical condition ke bolela ka ditshukiri diabetic high blood pressure and then hape le batho ba ileng gore ba tsuba le bjala hape it can causes erectile dysfunction wait gona mo doctor jwala o bolla ka madila a batho ba nwang ka mehla le ka mehla a kgona go tšea karolo tabeng ya go bolaya letheka la monna le ka tswela pele mara gantši se e leng gore sa diragala ke mogopolo ya ntate he ntate a le under stress se segolo se sentši nako nngwe e khosa yona erectile dysfunction gobaneng ntho batho ba sa ilemogeng ke gore go na le hormone e leng gore ya dira ba re ke hormone ya stress hormone eo is just ke substance fela e leng gore e mo mading once that hormone e trigger in mo mothong wa ntate because of stress then maikutlo a shabalala
ka language e nngwe ya ba re ke turn off e nna turn off mo mothong wa ntate. yeah. So he re tlo e tlhalosa erectile dysfunction ke gore ntate ha kgone gore a nne firm. yeah. To be firm ke ra gore go tia okay ga yeah. setho sa ntate yeah. a gone gore a phetagatse tsa ka dikobong. Doc le sa le gona mowe go ne le bomme bao e le go gore o tla kwa ba bolela ka batho ba bona gore wa tsaga ka no tla hanoletse pedi wa ke tseba gore tšatši le wena ke tlo lala ke ipsinne mola e le gore go ne le ba bangwe ba e leng gore ge ba nole madila ke gona mo e leng gore go apala ba bangwe o ka re madila a ba fa matla e hlola ke eng ntwe ntate ka kapa ntho e ya ka motho pila ge ba re o na le erectile dysfunction ha se kanya gore motlhomong o palla ke go khotsofatsa mme ka mo hae go na le ditsela tse ntši tse e leng gore o ka di berekisa gore o kgone go khotsofatsa motho wa mme mara ge re bolela ka madila like o bolela gore go na le ba bang ba ileng gore ba thabisiwa if ntate a nwile ba bangwe ba thabisiwa if ntate ha remember alcohol how we inwa it goes to your brain yeah. So the moment into your brain depending on the mental state that you are in ke ra gore depending gore tlhaloganyo ya gago e mo seemong se se feng ka nakong eo ba khotsofatsana but then I can reassure you that ha se ntho e leng gore e tlo tsya sebaka if motho wa ntate ana le that erectile dysfunction because of that under influence ya alcohol o tlo no dira dilo tsa ka pele fela e be a fetsa so ha re lemoge gore kana ntate o na le bothata bole mara because of alcohol e mo fa matla so hence that's why sometimes ba bang ba re ge anwile o nkgotsofatsa go feta ge a sanwa ya prof le ya dikwa ka mokgo Dr. Refilwe Makgotla a di bea go ka gona no ke tloga ke di thieleditše gabotse malome kaka ke tloga ke di thieleditše gabotse banna ba hloka thušo basadi ba hloka thušo basadi ba ne dillo tše kgolo go ne le mebithini e mengwe ge e ka sekiwa ka mo gare ga malapa ga bo rena re tlo palela ko go e araba banna ba lla banna ko gore mmele wa nyaka pelo e re a reye mmele wa gana le theka le a gana e gona nto o ya phela malome kaka Dr. Ref tate ka kapa bontate ba go thieleditše gone jwale ke gopela re jwale ka motho wa mme nke o bolele le bontate ba gore go ya ka maitemogelo a mmereko wa gago ke eng tšeo ba ka di dirago kapa ba di latela gore ba kgone go khotsofatsa batho ba bomme ebile ba ba fitliše le mo ba swantšeng ba fitlhe gone ntate ka kapa e re pele ke tlo ya raba potso ke batla gore ke re maybe an awareness to say gore erectile dysfunction ga e affecte batho ba bontate ba godileng setse ba thomile thobalano fela e a etsagala le mo baneng ba bannyane but then eo ha se bothata it can be gore ke some maybe mathata a madi mo ngwaneng then he tla ka mo letlhakoreng la bontate ba bagolo go araba potso e o mputsisitseng yona ra itse gore batho ba bontate ha ba rate gore ba seek medical help because of a ke itse motlhomong ke ka mokgwa ba leng ka teng motho o tshwara ke flu ha bone ile botlhoka gore a ye ko tleliniking a ile go checkiwa so if motho wa ntate a lemoga gore o na le bothata bo bo itseng it's best gore a eme ka maoto because what we're going to do when they get there to us re tlo batla gore cause ya teng e ka bo e le eng like I've mentioned gore e ka ba ya nna e le stress e ka ba ya nna e le medical conditions e ka ba ya nna e le lifestyle e leng gore motho wa e phela ke bolela ka tsona mitsubo le mabjala so ge motho wa ntate a tla ana le bothata bo bo so a tla mo go rona the first thing we're going to do is gore ke re cause ya gore ke eng then e be re gona gore re treat cause eo
then motho wa ntate ebe a boela sekeng. So ntho e nka e adviseang batho ba bontate ke gore ha ba bolele professor o boletse gore bontate ba tshaba go bolela. So a gona ntho e leng gore it's best than bontate ba tipolele, because if ha o bolele gore o na le bothata, I wouldn't know up until you confront a person about your problem. So it's best that they consult. Yeah. Doc, go bohlokwa ga kakang go motho wa ntate ke bolela ntwe ke a itse ba ke tlhoke e bona. Okay. Batho ba bontate o tla ba kreya ko di shopong tša bafaladi, o tla ba kreya ko di strateng go rekwa dipilisi tša metsosha, go rekwa dipilisi tše ba reng aowa ge o nwele ba re o nwa 2 hours before ke moka aowa o nwa jeke ya metsi aowa ke a go botša Pretoria ke kgauswi. Batho ba ke kana ba reka dilo tše ke ko di shopong tša bafaladi e šita le mo di strateng ba se ba chekiwa mebele ya bona gore mebele ya bona e swanetse gore e ka nwa dilo tšelanang gore ba kgone go kgotsofatša batho ba bontate. E kotsi ga kakang taba ye goba ke e botse ga kakang? Ntate ka kapa nka se re ke e botse. Yeah. E kotsi le go feta gobane ha o reka selo se editseng ke motho ko tsileng ha o itse tse a di tlhakantshitseng ka mohare ka mo. Yeah. So it's best if ile gore wa bona gore o na le bothata ya go bo Professor Moremi, because o tla ba bona dio tse ba di tlhakantshang gore ke eng, le wena tlebe ba go tlhalosetsa gore ke eng, or e tla ko rona a ke re di believe tsa batho di a fapana, or e tla ko rona the cause can be because of ya rona or ka mo ntate Moremi a setse a tlhalositseng ka teng. So tsa go rekiwa mo tsileng di dangerous thata ka gore ra di bona rona ko sepetlele motho wa ntate o tlotla a sentsene e eme a re sa le eme from maabane. Hai wena e napile motho wo gore setho sa gage se kgonne go yemelela a tsena go motho wa mme a šoma ke moka motho wa mme a fitla mo a yang mara yona yena mohlomong a se fitlhi go ba go fitla ebile go sasa a itla go lena doctor bo sa yeme go yalo ntate ka kapa, and it's very dangerous because gopola gore setho sa ntate le setho sa monna ditho tsa motho mo di leng mo teng re bolela ka tsamayo ya madi. So it means ge motho o le a nweletse a di nwileng ha e sale a thomile go yemella maabane up until today go ra gore go tswalegile ha go sana madi a tsamayang, so madi a le ha e sale a eme a editse gore itie ka mogo, and it's very dangerous because re batla gore ireng in le blood circulation. Doc Doc ke gopela go botša something go ya ka maitemogelo a mmereko wa lena ka mokgwa mohlomong le rutilweng ka gona ka mmele wa motho monna normally tabeng tša thobalano and normal time normally motho swantša tšena kwe kakang ntate ka kapa ya nako o ka seke wa estimate gore motho wa ntate le motho wa mme o tshwantsa tse nako e kanang kang, but then he re tlo bolela ka a healthy man. Yeah. Motho wa ntate o tshwantse gore ntate ka kapa le ka he o ntse so at some point go nne le chikino ya madi kwa. Oh yeah, okay. So we expect it to at least even during the day. Yeah. Motho wa ntate e nne le gore wa chikinyega le ge a ntse a le one, that's a normal healthy person. kana ge a tla be a dutse a le one go šikinyega o tla ba kgananagana ka eng mohlomongwe? Not really to say gore mohlomong o nagana ka tsa thobalano. Gabotse ge e ka ba monna o phetse gabotse le ge mohlomong a ka tlo a naganne ka dilo tša mmereko wa MCRS o swantse a no kwa gore o no bona go no chikinyega. jwale lena jwale ka batho ba bomme re filwe ge ke dutse gausi le wena o ntebelela napile ke moka o bona ke le ka mo seemong se o se bolelago a o tshoge wa re jwa jwale mo gona o ka re tlo katiwa jwale nka ne boka ka papashitse ba le jwale ke kgopolo tsa rona tse ntate ka kapa ona re nka se gopole mara wena as a person o tla bo itse lebaka la gore why go diragetse ka mokgwa. Yeah, so tabeng tsa thobalano go ya ka batho ba babedi gore
a ke re batho ha re tshwane ntate ka go na le ba bang ba ileng gore ba tsena bebe ba watlar go na le ba bang ile gore ba tsena ebe ba lasta for a long time it's normal but then a problem will be if maybe each and every time motho wa ntate wa ikutla gore no mo ga ke ti all right le ka tswela pele ka re be le nya ka go felletša ntate ka kapa ha re ska nna too much into the medical prof yeah banna ka nako tsohle ge ba feta motho wa bona feta ka motoro ga ka ra re ka motho kwa bona monna ba beile magapa monna kore o no yema a tla be a nyaka go tšhaiša taba kgolo ile gore a nyake go tseba gore na ga botse magapa a le mmere kwa ona ke eng ene ge ba re ke motsoša go na le bompesu go na le boding go na le magapana a go bohlokwa ga kakang gore motho a anwe ntle le go checka mmele wa gage gore bothata ba gage ke mathata a batho goba bothata mo go yena ge re tsena mo tabeng ya magapana go kotsi ka lebaka la gore rena re prescribe according to ka mogo ileng gore motho re tla be re mo consultile ka gona ra bona gore no problem ye ya motho ke eng ene e nyaka gore re mo fe setlhare se se kakang measurement ke ona o leng bohlokwa so go ka se tsebe gore motho o swere ke ngwa kwa yena go botja o tsere motho o gona go botja ra go berekege total a tseba ra awa 1 2 gona ke a fisa ene monnola a betlile mabotlelo o tšea botlelo le la le thata o mohlaba ka lerumo wale monna modimo wale dino phela di re pharabo jwale nambile wale o thoma go gahlana le bothata mara ge re ya nneteng ga botse motho wa monna o e leng gore o phitse ga botse o swanetse re furugo go tsoga pele o ya go hlapologa o kry diboto di re phalabo and then mo mosagareng go santse go no fela go le phalabo o kwešiše gore wale re a phela bua ya ka mo ke kwa prof ka mo monna gore I mean Dr. Refilwe o ka re o dumella godimo go bolla ka tšetša go emelela tša furugo e tša mosegare tša nenneng wa tseba ke nyaka go e hlalosa ga botse gore banna ba ikwešiše banna ba kwešiše malome ka kapa gore ba swanetse gore ba eme mabapi le tabeng ya thobalano ka gare ga lapa e tliša lethabo e fetša ditshele e fetša meleko e hlola gore go be le khutso go rene moya wa kgotso ka gare ga lapa go ka kry-a monna le mosadi ba šetše ba palela ke go fihla tabeng ya thobalano a go be bose le bana ba bethwa ko riwele gore bana ba re ba lamolele banna ba bapallwang ga batle re ba fe dipitšana taba ya gore bana ba beta o ra gore monna o gona gore ga bona a palla ke go khotsofatša mosadi ya a no fopha bana ka mogae malome ka kapa ntwa ya monna le mosadi ge ba šetše ba elwa ba lwela thobalano ba sa bolele gore ba lwela eng e fetša e akaretša bana gobane bana ba fetša ba sekanela dilo tše ba sa di tsebeng then wa letate o kwatile gore bana ke lwela mašimo wena ngwana o tsena bjang tabeng tšaka ene a ka se mmotse wa ikwešiša a ka se mmotse gore monna mo gape re swere ye thata wena o notese o kwa banna ba bantši ba re a re nyake ngwana tabeng tša rena no ke a go kwa prof Dr. Ref go na le se le ka ratago go se eda before mohlomongwe re katle ra ya go ba mabenkele ge re boa ke mokaratle ra ya megaleng a ke nagane gore go na le se e leng gore ke batla go se eda however re tla no utlwelela dipotso tsa bareetsi gore ba reng then re tla araba go ya ka bone ka nnete right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM lenane go ke pitšentše kgolo magagešo le kgonle awa re tlo ga re di apeile ka nnete tša mpuputa botšišana e ka ba ko inboxing yaka e ka ba ko WhatsApp line ya 0648582771 e ka ba ka megala mola go 0648582771 tsenang lebeng bohlokaina bomme mathata a ka malapeng a lena tsenang le boleleng bontate mathata a mebeleng ya lena
re bolela ka tsela ye o mongwe monna o shetse a di nwele kaka o emetse 2 hours gone jwale o nwele o kore mo a leng o galampela metsi o emetse 2 hours ka baka la gore e swantse e thome ka 2 hours tsenang le botšišeng magagesho tsenang le re hlalosetse maitemogelo a lena tsenang le botšišeng gore na thušo ge e le ka tsela ye na thušo e ka ba eng ga go ne molato nke ke tsene ka fa ka mabenkeleng ka fa ke rekiše ke mokage re boa re tla ya megaleng fa ile gore o na le mathata a semolao mme ga o fitlhele thuso e kopanye le Mpela and Associates Attorneys ke boramolao ba maitemogelo a maemo a ntlha bona ba thusa ka melato ya go tshwana le fa o na le kgobalo ya go tlholwa ke kotsi ya sejanaga go lengwa ke ntšwa go itaela go alafiwa bošaedi kgotsa go thuntshwa mo e seng phoso ya gago mmogo le mathata a mangwe a mantsi bona o ka ba fitlhela mo go number 9 Kruger Street Groblersdal mo nomorong e 013-262-2741 kgotsa o ka ba fitlhela mo RS Chambers Office 2A and B 38 Bodenstein Street Polokwane o ka ba fitlhela mo dinomorong tse 015-010-1176 ka mo Gauteng o ka ba fitlhela mo go Corner Atterbury Road and 25th Street Menlo Park Pretoria mo nomorong e ya mogala 012-452-9260 kgotsa o ka re mola molaetsa wa WhatsApp mo go 076-841-2266 kgotsa wa SMS a lefoko help mo go 48390 gopola o duela fa o atlegile molatong go na le mabaka le dipelo Mpela and Associates Attorneys setting the law in motion a ona le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupye sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a Ramošebo kgauswi le Letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka Molaetša o bohlokwa go borrakgwebo potlana ana o nyaka go godiša kgwebo ya gago e ka ba kgwebo ya gago ke ya car wash barber shop hair salon spaza shop goba bakery goba o rekiša dijo photographer goba ke kgwebo ya fruits and vegetables corner goba ana o rekiša dikgogo dipudi goba dikgomo bjalo le bjalo wena tsebiša setšhaba sa geno ka go ipapatša go Motse Community Radio Station e kgokaganya le lefapha la dikwalakwatšo la MCRS go nomoro tše 072 916 041 10 o hwetša tshedimošo ka botlalo gomme o ipsine ka go bona makala a kgwebo ya gago e golela godimo molaetša wo le o tlišetšwa ke Motse Community Radio Station Marketing and Sales Team MCRS your friend to rely on ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala re dula re ena le wena 96.3 FM your friend to rely on theeletša selemo gotlhe mo o leng gona etela www.mcrs.co.za
right motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM whatsapp line ya rena mo e le go gore le ka tsena la botšiša dipotšišo ke 064 8582771 064-8582771 ke moka le nomoro ya mogala ke yona yeo ya 064-8582771 letlakala la ka la Facebook ke morwa motšhaka kapa maubane go ba le ka no tsena gona mola letlakaleng la pitšentše kgolo at MCRS goba gona mola go Dr. Mremi gona mola re leng live gona o no tsena wa butša wa ra wa talk ke ne le bothata e re nke ke thomeng ka mo go lena ka mokaka a ke tse gore ke tla thoma ka kae mara empa o mongwe le mongwe o tla e araba ka gore ke ya rena ka moka pitša e re e fehla ka moka ke nyaka go botšiša mo tabeng ya bomme gore monna ge re tla re jwale a ke no itšea gore aowa o fitše goba o a fila motlho mongwe re bona ka ge bonna ba gage bo emeletše go bontšha gore jwale aowa tate o ka re o ready for se sengwenyana ka mo lehlakoreng la batho ba bomme bomme ge re tla re motlho mongwe ba fitše goba ga ba sa fila total re bona ka eng ke go diragala eng tabeng ya bomme a re fe mme a e arabe nna ke tlo araba ya banna Dr. Refa okay ntate Kakapa so gore motho wa mme o ready for motho wa ntate ke nagana gore professor o mention gantsi gore papadisano go bapadisana pele go botlhokwa so go ntse o mmapadisa motho wa mme o nne ntse o isa letsogo ka motlase ka mole o tlo mo utlwa gore o excited when we saying excitement ya mosadi ke ge ile gore go na le metsi go metsi ka mola a go sa le dry mapele metsi kapa metsana a le bolelago ka ona a ke fe motlhala ke no re ke monna show o no swara mosadi 2 minutes a be a mohlomongwe a mo kisa 2 minutes ge a fetša a ya mola sethomola a swaranyana o mongwe o tla tšea mohlomongwe 30 minutes a le busy ka motho wa mme metsana a ne le level a ona a gore jwale ge ke le mo na pele jwale ke ready goba awa mo gona ke nobe ke le gona ke le metsana mara ga ke sobe ready a ke sa thoma go pola ntate Kakapa gore ge re re motho wa mme o ready o metsi mme ya teng ke gore motho wa ntate ga thoma a tsena mme motho wa mme a se ka utlwa botlhoko so re ka se re gore re re ina le level e le gore e tshwantse e reachiwe gore motho wa mme ba re o ready as long as the moment you feel gore ha isa le ka mogweleng gore mathomong ka teng then go ra gore motho wa mme o ready o tlo e utlwa man ha isa tshwana le mathomong before go gore like gore o metsi le mo matsogong ya utlwa gore no ka mo go ra gore go a berekega ebile mohlomongwe o kry-a ge o swara o tla kry-a go le softnyana ke ra gone ka mokgwa ka nnete prof monna sho monna o le boletše ka mehuta e mentšinyana ya go emelela ga setho sa ntate go bontšha gore ntate ge bonna ba gage bo emeletše awa ke ba go nyaka thobalano goba aowa o no ba botekemetša ka no ya go hlapologa boa bawa goba e no be bo no tekemela ka gore mmele o responda to something re bona ka eng gore awa ye ke ya mohlapologo ye ke ya go nyaka digwara awa ye e no ba ya go no šikinyega gore mmele o kwa bose malome Kakapa ge re šetše re bolela ka monna wa šetšeng a bapadišane le mosadi ya gage a tekwa gore buale ke šetše ke le tokong ya gore nka tsena ka gare ga segwara o bona ka monna go tswa
sort of like metsinyana mannyane mola go yena ba bang ba fela ba re ke di-semen ya di no fela di tswa gannyane go a bontšha gore no monna o bona la šitše a thomile go baredi gopola gore ge o le monna o swanetše o bapadiše mosadi go kgotsofala gomme mosadi le yena a go bapadiše gore o tlo go kgotsofala thobalano e nyaka batho ba leng ready malome ka kapa batho re ka ba fa dipitša re ka ba fa eng mara ba swanetše go tseba gore ge ba tsena ka gare ga taba ye ya thobalano megopolo ya bona e santše e eme mo go teng ke fele ke botša batho ba bangwe ke re wa e bona thobalano ke ntho nngwe e leng gore ka nako ye nngwe ge o le monna ge o nyaka go se roge ke mosadi fela o e ba le letšatši la gore le lona letšatši la lekgono ke la thobalano ekwa o e ska no ba go no rawa nako nngwe le nngwe ke yona gore le ge go ba mohlomong le ge go ka ba jwa le mara o no tseba go rawa le khono le ya o ya tsenela thobalano le mosadi wa gago mosadi ya gago a kgotsofale kore ampora kgotsofale beke go ba go isha go beke tše pedi ka moka awa a eme gabotse mongaka o kgona go gape di gwara ga di tšee a gone gore motlho mongwe re tsene go sa kirikiri ke sa khušekele maabane ere ke le tlhalosetše prof thobalano malome ka kapa ga enya ke gore o no tla le kgono re 1 go sasa o re 1 ka la boraro re 1 ka la bone re 1 ka la bohlano no re 1 a re bitse thobalano ntwe ya di pheletšatši la gore le kgolle gona ke ya go gore like o šiele motho di-memory tše di botse tše e leng gore le ga e le gore maybe o ne le basadi ka kua le ga basadi ba thoma topic a gopole ka wena kore thobalano e santše e be ntho ngwe e different ye e leng gore mosadi ga a dutse o kgona go gopola gore no mara le la lona letšatši le la morwa motšha maobane e sala nkotla man a nke le swana le matšatši a maa sa le ke betlwa mara jwale matšatši a mohuto prof ga a re bolaiši ka baka la gore jwale ba nyaka ona mehle le mehle mola e le gore wena motlho mongwe le tlo bua gape be ke e tlang gape le bona santse ba kwešiše gore banna ba re alapa nakong a gone molato go ne le motheletši o mongwe mo o botšišitše gore taba ya letsogo mohlomongwe mongwe taba ya gore o le motho wa ntate o kry-e mohlomongwe o rata go tethuša ka letsogo e healthy ga kakang goba mohlomongwe e kotsi ga kakang e re ke tseye ntate ka kapa letsogo mo monneng le mo mosading it applies the same way. Okay. So ka amang mantswe ke re masturbation ge re setse re bitsa ka sekgowa sa borona. Masturbation it's very healthy because if a motho nako le sebaka sa gore a tikitse ga e setse e le motho wa mme a le one ka kamoreng a masturbate then a itshwara mo gong wa tseba gore my weakest point ke efeng spot so ke khotsofala ge ke setse motho wa ntate a mphihlisitse kae it's self satisfaction o sa le gona mo before o tšwela pele a kere wena o tlabe o tseba gore a kere o kwa bose o busy ka letsogo ka letsogo o kwa bose o a te tshwara o a kore ge ke te tshwara mo o kare ke kwa bose go feta tekano ga o sware ke nna ebile nna ke tsebile gore na ge ke swara mowe ke mo kwang bose gona ntate ka kapa a kere yaanong go e setse wena o le mosadi o ti tshwara ka mokgwa o tseba gore ge motho wa ntate a ntshwere mo ke ya mo seemong se se itseng motho wa ntate ke motho e leng gore o tshwanetse o boledisane le yena ntate ka kapa ra bolela re ka re le morago ga go fetsa go dira re tshwanetse re eme mo lampetong mola re bolele re re mara baby ne go le bjang ikwa re ska no ke re a re no tswile and then go a no tlogela go le sona ntate ka kapa boledisano le gore o mo lead motho wa ntate ge a thoma atla ge e le gore wena o ikutlwa gore di-point tsa gago ke matsweleng tsia letsogo la gago le beye mo man Dr. Refilwe man
o kore o molide o mmontshe gore ke batla go tshwariwa bjang le batla go rutiwa ntate ka kapa batho ba bontate mara ntho e ke batlang go e stressa haholo ke gore ge motho wa mme a zama go yona go ira self into go ikgotsofatsa ka mkgo go important gore a make sure gore ka re o berekisa matsogo a tlhape matsogo o tshwantse a be sekono. Same applies to motho wa ntate because motho wa ntate the moment a se thoma go iskomora o a itse gore ke tsia nako e kanang kang. It also helps with people ba ileng gore ba na le erectile dysfunction because then you train mmele wa hao o trainer setho sa hao. Go na le o mongwe mo o reng kakapa e ka ba kgotlopo e ya kgona go dira motšhene o fellwe ke maatla ka baka la gore gantši nna ke re ke le busy ke bereka molamo o no robala sometimes ke tšea one round nako ye telele a ke tshole kore he's not coming ka pela kore ga tle ka pela o tšea nako ye nngwe ga ke kwe bose mola ke le gare gape ke fapana le mosadi ke gore mo o leka go bontšha gore ka nako tše ntši ge a šomiša kgotlopo ga a release o ne le go tšea nako ene ga a kwe bose ga e thome ke professor ke tla etse ya morago malome ka kapa thobalano ka kgotlopo re a e tšhireletša mara ga botse re a e gapeletša nke o tlalose go e gapeletša mo prof thobalano ke e bose ge motho a etla ka mokgo modimo a mmetlileng ka gona a gahlana le motho wa mosadi ga botse thobalano ke e bose ka nama prof ya ga botse ka kgotlopo e no ba yona yeo ya gore o no swana le ka letsogo wa ikwišiša gore ge o le mola kgotlopong o no swana le ge o ithuša ka letsogo o no re ka gore mosadi šu o tla no re kgotsofatša ka gore a wa yena šu motho o re gape ke fapana le mosadi a ke tsebe gore ga a fapana le mosadi ga nenkane ba šomiša kgotlopo mara e le mosadi ya gagwe lebaka šili mosadi wo gone o kwa bose monna a kwe bose gobane monna o ka gare ga kgotlopo gomme o yena o lokile mampele ka letlhakoring la batho ba bomme kgotlopo le ka ntle ga kgotlopo le kwa taste batho ba bomme ba kwa taste ya gona e swana ntate ka kapa that's a personal preference okay kgotlopo or no kgotlopo ka he professor a boletse gore kgotlopo ra itshireletsa mara go na le batho ba bang ba ileng gore ha ba I prefer at all because of based on the reasons on ntate o a di bolelang gore mme ka ntlong o a balabala but then na according to kam go ke itseng ka teng I don't see any difference tasty kete I will say tasty kete because of ntate ka mkgobolelang ka teng go ra gore mogopolo wa hae ha o bea fully mo mmerekong wa o berekang gopola gore mogopolo once wa shifta wa gopola ntho e nngwe e le gore le busy go tlo disturb ke gopela go bušeletša putšho e gape thobalano ka kgotlopo le thobalano ka ntle ga kgotlopo taste ya gona ke e teng ntate ka kapa I'll still repeat by saying it's about personal preferences a ke bone phapang okay ga tho ka se di banana ka letlalo of course banana is not made to be eaten ka letlalo of course so mara e le gore ke reng a kere condom ntate ka kapa ntate wa monna o e fakile ga e kena ka mole ko mothong wa mosadi e tlo no kry structure sa mosadi se le ka mo go se leng ka teng if motho wa ntate o khotsofatsa motho wa mme ka nnete motho wa mme o tlo ba shapo o tlo fitlha mo tshwantsa fitlhe mo teng
and then motho wa ntate le yena o kgona go fila the same ya ge motlhomong le ge e le gore o ja ka nama? Depending on the excitement level. Alright. Entate a le mo malome ka kapa taba ye ya lesokisi a re ilokišeng. Yeah. Ke na le nneta gore ga go monna Yeah. ga go monna yo a ka robalang le mosadi wa gage mantaga go fihla la bohlano a tšea diraundo tše 4 ka dikgotlopo. Yeah. o nkwa gabotse gore ke reng re na le banna ba ba sa hlong ba iketla ka thobalano ka gare ga malapa a bona e le ge e le gore pele ba ya mola digwareng mosadi o re Kgotlopo. take it easy. Yeah. re tshela mo pele re ya ko go no bona ntwela monno ola nambile pelo ela eno re suswadi ke kgopolo. wa ikwishisha Yeah. lebaka ke gore mosadi o tlo mo fihlisha mo a yang wena o le monna Yeah. ga o tlo fihla mo o yang. All right. A go ne molato. Motheletšo ke nagana re swantse re mo attending very serious. O ne le bothata motheletšo. Shu sa tswela pele gape ke ena ola wa dikgotlopo. O sa tswela pele o re na sejisho se ya kgona go affecta taba ya letheka la monna gore a se ka tswa sa tsogelwa gabotse. go ya ka gore seišo se ba go dišitšeng sona ba go dišitše ka thobalano na Okay. goba o se jele ka dijo na sa thobalano ke setlhare se se dulang ka gare ga setho sa mosadi and then ge monna ya mola o no felela ke maatla ke ela ke re monna o makala a tsena ka mo gae ko gore a kgone selo mara ga a ka ya ka ntle a ka ba bua swere sefoka kitima ebile marathon go fihla ka gae. Dr. Refo o re ka kapa dilo tšeo di tsamaišana le kgopolo. Ke kgopela re topeng batheletše le ntumelele. Yeah. 064-858-2771 064-858-2771 ke nomoro ya rena ya mogala ka mo MCRS. Dumela re ya go amogela. ke ne potsišo ke lebantšhe kwa go Dr. Moremi gore ka re le a tseba banna re berekela kgolo o kgone potšišo ka mokgwa a hlalosang gore go fihla ka gae go se ka berekega jale ge ke tlile le ena le mosadi a lenyalo kua o tlo mpiletša ka kgoneng gore o tlo botša mo pele ga mosadi a re gape kua o ne le motho ntane o berekile so ka re tšhaba re banna gore re tšhaba ke re tšhaba re malapa a tlo thubeka re ge re o tloga kua wena mosadi ola gore a re o tlo re kua toropong wa jona ke ntate maabane ke bolediša ke go ne nteng o ke bone mo sectoriane go ne banna ba itekile ba ba tlhokofetse ka re o mobele wa family ba kere reisara ka re monna ntshile go di ga bitswa maphodisa le mpakati a ifakela ka mo selong then mothobolo mo a kopana le garebe o ba tlhokofala le ga be re ke dikgotsopo ka re le ga re lela be le ditima mo meleng mara ge ile batho ga ba fela mpakati ena re molata be le motho wa ka ntentane a re se nka se kgona mosadi o nka mofodisa and then ke a reisara e faka ka kwa senong and then a re monno ena nka se mokgwedi ka re sekeletsene da mosega jale ke a dumela gore banna ba kgone go thea basadi mara jale go theile o monyetseng ba ka se re ke boloi ka re ke nagana gore kgarebe yona ke re ba gabo ba kalwa ba re motho mo o theile motho o sa monyalang jale go theile wa gago mosadi doctor a bina bona gore o loile mosadi e tlo ba gore ke boloina ke tla le tšheletša mo radiong a ke alright a ke arabe o motšhou le diatla monna go namelela thaba ka ribese o e beile gabotse ka nako ye nngwe monna sho tlile le mosadi ka mo consulting room ba consulta batho ba babedi ba o kry a ile gore no monna o mosadi o wa lla ka yena ka lebaka la gore monno ga a sa kgona gore ka mo gae a kgotsofatše mosadi o mara ga o lebeletše monno mo diphekong di re monno o ne le thabo gantši ya go swana le ye ka lebaka la di aga metse go senya ke go thuba malapa a batho ke tšea monna o ke re mama ke kgopela o noema mola gannyane ke o noema gannyane ka mo ntleng ke bolele le mokgala bo a gago motšiša tate thobela goreng aowa kua makgweng o bereka boa aowa moroka ke thitšitšwe mogala ba gešo kua a ba go bereke gabotsene a re gane wa rata nko tšeo mmago bana ye go fetša kgwedinyana le kua makgweng
nke re tlo re lokišana le mmele wa gago mmago ngwana re mmitše re re no nna le tate re boletše re ilokišitše le tlo bona go tlo ba le thabo re kolomake monna o re mo fe dipheko tše di swanetšeng and then monna wa re ga ya kua a ye e le gore o lokile ya bobedi šikarabo ya gage o re ge monna a nyetše mosadi a loile mosadi wa gage go ra re mosadi o tla ba e le pudi ya go tshela lešaka goba kgomo ya go tshela lešaka ge le tshela lešaka e le kgomo ya go tshela lešaka e le ya tshadi re tlo e ba fa matolo gore ge re nyaka rena badiši ba ona re bona a se bolo wa ga lapa la gago mara ebe monna o na le nnete ya gore ga a tlo ya ku a ya ku o šireletša lapa la gage o rata mosadi wa gage ga a nyake mosadi wa gage a hlapela ke batho ba bangwe re a leboga prof 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng ra go amogela dumela MCRS kakapa kunjani sikhona mahlangu kunjani ngilotshisa Dr Muremi ngapho hlangu no sesirifile lapho watseba gore ke nkakapa a ke tsebe putsiswa ga go e re mahlangu angibuzisa intwanyana nekhuluma ku-Dr wesikhuwa lo no-Dr Muremi ngizo ari o re ke tsona dilo tše re di bolela o khuluma jalo a ngišwa mahlangu itsho njalo monna ke lebotlolo le mosadi ke lebotlolo la sekgowa or la setho re go leboge mahlangu re tope batheletši ba diputsišo 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela thobela hello thobela bela re gona raleng awaro ntse mtomogolo thobela o se tlo kopana le mosadi o se tlo kopana le ena go se tsenya tsompele bothata bo dira keng o kopana le motho wa mosadi go diagalang o se tlo tlhagana le ena o tlo tlhotlhometsa mo pele bothata bo dira keng ke yona fela go ba gona le nngwe yona fela mtomogolo a re a leboga o botšiša gore ka moraga go tsenela thobalano le mosadi wa rileng ke moka ka morago o tle o kwe setho sa gago sa bonna se hlohlona e ka ba bothata e le eng okay so dio tse tshwanang le tsone tse ntate ka kapa e ka ba e le gore motlhomong ntate a ka ba a tshwaetsegile ka an STI okay so STI is a sexually transmitted disease e leng gore motho wa ntate o e kry-a ga a fetsa go robalana le motho wa mme ba sa berekisa protection and then o kry-e le gore motho wa mme o a lwala at some point okay so ga a thoma a ikutlwa gore o a tlhotlhonyetswa bjao then maybe it's a first sign gore tsamaya o nyaka thuso prof ntate sho o robetse le motho wa mme o hlohlonyetswa mo pele goba mohlomong o itemogela STI eo ya go kana go ngo kra o etswa discharge tše dintše yelonyana tša khala jwang ge a sepetse gampe gona ka mogowe a fihle ka kwa tlong tša baroka le na le seo le gonang go mofa sona a senwa goba mohlomong a dia ka mogo mongwe gore a fole re na le tše re felang re ba fa tšona tša go swana le bo maroba digale bo galiki dipitša tše dintše di mixitšweng e le ge re mofa gore ge a dinwa le di Z2 re mo fela gore di clean tšhila yela mo go yena tšona di STI tše ba bolelang ka tšona mara motho wa mohuto go bontšha gore ke nnete o tloga tlinegile santse ge re fetša mo re mo referele tleliniking cause a re tsebe gore bolwetši bo bo leng mo go yena bo tlo dula mo go yena nako kae re ka botloša ka moka and then le ba sekgowa ba kgone gore botša gore no mo le berekile ba le feditše o lokile o a ka ema ka treatment eo le mo fileng yo ke rata mmereko wa lena prof ka baka la gore ga le nyatše ditleliniki ga le nyatše maokelo a rena MCRS mo moyeng dumela ka gasongora a re gona le kae kopa o ska ibua lebitso ntate a gona bothata ntate kopa kompotsa so ho mmele ntate ka mono go tlile ka taba yane ya masturbation I think and then ke kopa e khwathanyane hape and then ka mola setsong le ntata e ka eng ke go utlwe go yena gore cause go utlile ka mo ho thwe health and then ka mane e health kapo e dangerous na
ya batla le araba mongaka. Thank you. rena ka mo go rena malome ka kapa ga re nke re fela re dumela gore banna ba fela ba tšea matsogo ka gore ba bang ba ne matsogo a mathata ba tla fetša ba ikgobatša a nke re fela re dumela gore mosadi a fele a ithuša re fela re re gore a re gone thokolosi e re monna felo fa wena bereka re ne go ganana le yona e le ge re lebeletše gore o tlo te thuša wa bo wa fetša o tlwaetse go ithuša le ge molekane ya gago a le mo wa no bona gore no nna ya ka tsela shi ebile okay Dr. Refo ka runya go tsena ke kgopelo e tsena ka bogare ge professor a re ga e healthy ka go yeng ka bona so nna ke tlo go iputsisa gore ga eba o tlo tsenela thobalanong mohlomong le motho wa ntate or le motho wa mme o sa ikitse wena gore o khotsofatswa ke eng then bofelong ke mo ileng gore e etsa dintwa ka gare ha relationship or a marriage a gone bothata emsereso mo moyeng dumela le ka ntate ka a re gona ra lena wa rra nna be kgopela go botša mo bo doctor ka babedi ga bona wa rra tima sealemoya ke a feta e re ko go fete wa rra e re ko go fete 0648582771 a kenya ke radio ka gare ga tshebetšaka emsereso mo moyeng dumela thobela kunjani sikhona kunjani mfo ngiyabonga kaka nyalo ngihlale nesigubhu lapha ngihlala kunesigubhu yeah azingize ngithanda le topic na yeah my first question ngifuna ukubuza ukuthi i-age account na i-counter for ini yeah ukuthi maybe at a certain age kenzeka ukuthi mhlawumbe uphelela amandla yabona set off ere ke thome ka mo go Dr. Ref yeah secondly sorry yeah ngine-challenge ukuthi no as the first people isikhathi nginabo ma-age sesiyang until at the age 30 I was performing all right. Then now when it goes on I start to perform right, and then maybe one round till second round thing I feel like. How old are you? So I'm over 50 now. Oh, you over 50? Yes, sir. Yeah, i-performance ayisafani na lapha mhlawumbe nawo nabo ma 40 ma 45. Yes, sir. All right, baba baza answer. Thank you. Thank you. Ref. Okay, ntata ka kapa iya ka age. Okay. Mara erectile dysfunction re ka se re like iya ka age, like ke boletse mathomong gore e tshwara le ngwana mo nyane. Yeah. So but then performance iya ka age o ka se batle gore when you are 45 and perform the same way as you were 16 years old. And o ka senya ke gore mohlomong o na le 35 o kre o se raga majwe jwale ka mengwe ga le o bosane mo mapeng. And go pola le gore le malwetse a kena ka hare. Yeah. Bo di tsukiri, di high blood. Those are contributing factors to such gore motho wa ntata ska tlholo a performa the way ile gore na ikitse ka teng. Oh yeah. Le di stress ke tse dintsi. So di khopolo tsa bona di phela di le under stress. Gona le selenya ka go se eda prof. Yeah, age account ne? Yeah. Age counter mara santse o inyakele plan. Oh yeah. Ha o le monna o di sha dikgomo ge o bua o etla go nwa metsi tsena ka segwareng. Yeah. Ge o buella kua o bua gapela tsena ka segwara go re ba le late ka di-paragraph o tlo gona go ikwishisha gore o tlo gona go kgotsofala. Ke go kwele prof. MCRS all right 0648582771 MCRS mo moyeng dumela. MCRS Tobela le ka ena malume kaka a rona le kae warra awa mari nka se tefonele leinane a gone molato le ka no tswela pele ba tla le araba botsishang aha awa mari ke kgone go botsisha putsio ka eteo ke na le o thata pleke ba ka di gware wa tlo go jwana botsishwa le na e reng papa ke botsisha gore man ke a tsena ka di gware ga botse ke mara ke na ke dirile ka pela
and fotse motho a santa kgotsofala o ya empa pele le tsena ka mo digwareng papa le tšea nako ya lena le bapadiša mme le mo fa mantšu a mabose wa tswa le mopotsosa before le tsena goba aowa le no swara motlho mongwe le no swara matswele la swara dinoka ke moka go bja monwana wa kry-e le gore a wa pula ene lena pile ke moka wa tsena a wa tate kakaba go wa tswa ke a mmapadiša o le a mmapadiša wa tswa go bapala o khwetse re le ka gare ga tractor re bapala kgwele ya maoto ekwa aya wa tswa go lwana nna se ke thoma ke riano ke a tsena a wa go mme nna a wa se ke dirile ka mkgola go bakelwa keng ke butšheputšhwa mafelelo before ke ya go bona gore e diragala kgafetša goba go ne letšatši le o kgonang go no ba seraga majwe a nke e direga kgafetša ke go oya a e ka dira kgafetša gore ke direga ka yona nako eo mara ga ko tšea morala bobedi a wa man gore ke a bereka go bereka e be ke kwa le sekhito no mara o ka re normale tate ka kapa yeo e normale ene gantši batho ba bontate a ke re ge re thoma o kry-e le gore motlho mongwe re bapadisane sebaka se stelele so immediately ha thoma motho wa ntate e setse ile gore o ya mafelong o batametse so clar immediately then gwa releasega everything so eo ke normal first round 2 minutes o nyaka yela ya go fela e mo okeletša diawaranyana ga tle ka kapa re mo okeletše diawaranyana o nyaka diawaranyana tate mogolo ke a moo gone molatobela gone bothata mcrs mo moyeng dumela thobela le kainao mongaka wa tseba re tsogile re tlhoile re butša lena ka fawe makalang ba tla le makolla papa ke makatsa ke gore ke na le from 2017 2019 I'm still ya ke so tlhaka le le reng papa emampele botšišang gape le reng from 2019 ha ke so tlhakang le motho wa mme emapele papa 2019 20 21 22 o le ne le 4 years emampele papa lebaka la gore le seke la kopana le motho wa mme ke eng o gona go apala gore le tsene goba o wa letima goba ga a gona goba go diagalaeng o gona o ko toropong nna ke mo pensioneng and then mara le he a tlile le he nkaya ko yena ena ija ke ntshengwe ga no re no gola a sa iratile o a sa rate thobalano le na le bana ba babedi 79 le 84 le monyetšentše le tseba gore ga a e rate e napile papa nke le mpotše mmo ge mme a bereka a le makgweng a etla gae ga le tsene le tša thobalano le na le mengwege mene le sa tsene empa a etla gae wa tla le nna ke a ya ko yena napile le dia eng ge le ba babedi bošego ke tšatši leo nako nngwe a ke tsebe gore bjang mala ga re tlhaka ga ke keng re no ba kgotseng mara maikutlo a lena jwale ka ntate maikutlo a ge le ne le yena le a tekwa gore le ne le mosadi mo a ba teng a fifale a no ba mo monyamedi le na le mengwege mekae papa 63 years now 63 Dr. Ref papa le kae re teng like ka mokgwa le bolelang ka teng le ka mokgwa ke utlwisisang ka teng ntate a gone bothata theletša seyalemoyeng papa okay ke tla theletša thank you ntate ka kapa ka mokgwa ke utlwisisang tate re tlo tshwanela ke gore re considere age pele mara at the age of 64 a re yena le mme sentsene ba na le maikutlo a e leng gore a tshwana
ya makatsa gore le ka spenda 4 years e yotlhe le sa tlhakanne dikobo. It's too much. Batho ba bagolo ge ba gola nako nngwe ba lose the interest, but it's not going to be gore like 4 years. Maybe gatenyana mo kgweding, maybe gate a ke re ba re mme o tla ka mafela kgwedi. Mara ka mogwe ke kwang ntate o. Mme o gona go tla a be a boele morago go se go diragala selo. No, go ka bo gona le bothata if ntate hana malwetse. Yena ana le takatso ya gore ke batla go dira ntwe. Ke nagana gore o tshwantsa tse mme ba bodule fatshe ba bolele ka taba tsa thobalana, because e botlhokwa thata ntate kapa go bolela ka yona ntwe e gore re tle gone go bona gore a ke re ne le bolela ka taba tsa ditsoselesetso ning ka mogoding tse fetileng. So tsoselesetso e no tshwana le yona ntwe ya gore ke nagana gore ntwe e tlo ba thusang ke gore ba dule fatshe and then ba boledisane, and then ge ile gore mhlomong ntate o na le bolwetse bo itseng ba gone gore ba mo treatele for bolwetse bo, then ba gone gore ba boe ba phidisane ka mo hae ka re 4 years le mosadi nna. Prof, hawa 4 years. Kakapa lenyalo la batho ba ba leloile. Onkwa ke nyaka go ibia ga botse. Ke nyaka gore papa moaleng a nkwe a nkushishe. Lenyalo la batho ba leloile a go gona ga le ro ka nyala mosadi a re ena a rate thobalana. 1 2 monna ka se 4 years a sa robale le mosadi wa gage. Papa ga ya maemele lenyalo le la gage le ne bothata yena le mosadi o balwa go ne ntwe e tsepela mo go bona. Ene wa tseba nka thaba kudu ntate nke a tla tšedi phone number tša gago prof a go founela tle ka kua gae mo go ne ntongwe ga e sepele ga botse go ne ntwe e sa tsamaeng ga botse ene se se kušang bohloko ko gore mokgalabo ga nyake go ya kua le kua o llela go ya gona mola go mokgekolo wa gagwe ba le mokgekolo ga bona mokgalabo ga a sa mmona buele ka monna ga a sa mo fila gore o no bona o kare o ne le mosadi. That's why papa a re nna le mosadi wa ka re fetogile ba gwera gobane lenyalo le la bona a sanka la thabisha batho a sanka batho ba lenyaka go ne moleko o ke timang ka gare ga lenyalo le o riang gore o mme a bona wa ska ba monyaka go ne boloi ka gare ga lenyalo le a go gona o ka senyale mosadi kwa gore mogala bo re bana ba gagwe ke ba babedi ene bana bao ba babedi le bona gore re ba ba rietse bothatheng. O ile bona o ria ngwana le mosadi a sa nyake go robala le wena a sa nyake. Wa tseba ge nkebe e le baswa batho ba ile ba bannyane be ke tlo re mosadi o a ratana kua magoeng ke be ke tlo re o tla a jela a khushi ga a fitla a nyake a sa nyaka dijo tša ntate mara jwale ke batho ba bagolo. Mme o na le mengwahe me ka ntate ka kapa re ka se tsebe o dula toropong re ka se mokera mo a tlhola rarari a diritse di sa diriweng ha e bolela ntate man ene ga botse taba ya ntate o mme ke tiputša gore ka baka la gore ntate gore ke mo pensioneng mme magoeng wa bereka o di kitchen goba o dia jwa malome ka kapa a gone balekane ba babedi ba ka banka gare ga lenyalo la 4 years ba sa kgwathana. 1 2 ge o ka bona o ne le mosadi wena le yena le šetse le tsoga ka gare ga kamora go feta kgwedi tše pedi le senke le kgwathana le thomile go fetoga bagwera go ne ntwe e tsamayang mo gare ga lenyalo le. And then tate re ne ditaelo tše re ka mofang like re di bitša bomagubane re di bitša ka mainaina go a ka gore o nyaka ya spiti ka mokgwang jwale re ka se mofe ka lebaka la gore re o mofa a ya kae a re ke palelwa ke gore maikutlo a ka tsoge go bega botse tlhabiru a tloge a e ba le mana bothata ke mosadi wo ga a monyake ene wa e bona prof o kgotsofala kae mosadi ene ntate wa mo kwa re ntate wa nyaka mara jwale go pala eng no mosadi o ne bothata a gone molato o tla ntate tšeang dinamafone tša professor mola mafelo mola le mo founeleng a kgoneng go le lokiša ka mogae msrs mo moyeng dumela thobela re gona ra lena wa rra
na re sa ra kopana bothata ke ka pela pele ga re o ruang a re se ga ro sa bona gore ke le motho and then tamatsiano ke isona ke nna ka mekinyana mo dima godimo ga eng ga system o etswa metsana ao dinthonyana tse ngwe ka re ke disenyana se tsametse o tswa dintho tse o ka reng ke tša metse okay aye ka mo ya doctor ntate ka kapa ke nana re ya rabile ke tša go tsamaišana di tsamaya le di-STI so di-STI mo bathong ba bontate di bonahala ka pela ka tsela tse di fapaneng mo gongwe a ka no di hlalosa gannyane gore e ka ba tša mohuta mang batho ba ka kgona go ka kwešiša okay so di-STI tse re tlobolelang ka tsona tsa bontate like re ka nna le bo chlamydia e ya ka like infection twatsi e mo tsenetseng so go na le chlamydia re na le bo di-gonorrhea re na le bo di-syphilis and re na le bo di-HIV so dilo tseo ka moka tseo he di tlo ipontsha mo sethong sa ntate mara however di ipontsha in a different way like o mong o tlo re ke tswa discharge e milky e metsi e nkgang ke a tlhotlhonyelwa moroto wa baba ha ke rota ke na le dipain mo maleng so tsotlhe tseo di tshwantse di kry-we treatment and then ntho e botlhokwa ke gore if motho wa ntate a tla a na le dilo le di-symptoms tse tshwanang le tseo o tshwanetse a tle le motho wa mme ba kgone go treatiwa e le ba babedi because if motho wa ntate a treatiwa wa mme a sa treatiwa it means ga ile o boela kwa le the infection e sentse ne ile ko mothong wa mme so it's best gore ba tle ba le ba babedi ba treatiwe STI eo ba le ba babedi ba botlhe ya ke go kwele ya kwala MCRS mo moeng dumela Thobela le kae re gona ra lena na kgopelo ba tlhoka eng le amogetswe mme na le problem la mogala baka mme le mengwaga e re nyalana mengwaga e mekae 5 re le ka ra lenyalo 5 years ya vale na mwaka warakana mnaka tikatiki le na tikatiki vale problem ke one re khono ro bala re robeti maybe na komo ne lo no ria te ka ite na ka techa maybe na komo ki pomero ba pale mara ka wela na yemo o pila a tlogela ra wa kwa pa ene vale problem na panyeng tsenya go ra re ngwana le o ka re ga 5 years ga le ngwana wena o ne ngwana wena o go kirile ka ngwana go ba ga o ne selo le ena ga ne selo ka kwa ntle a ke ne selo le ena na selo ka ntle batho ba modimo o ne mmege me ka ngwanesho ke rana 40 ka June e salo monyane ntate o ne bokae ntate ke le 77 ya o na le 45 ntate o ne 45 mme o ne 40 ntate ga ne ngwana ko ntle mme ga ne ngwana ko ntle a ba ne ngwana ba ne 5 years ba nyalana empa di gwa reng baya tate o a fokola tabeng tša digwara a itle ka mo go prof mama ya go pelo kwa radio ga ke na airtime a re a leboga ya kakapa prof ge re tsena ka gare ga thobalano re berekiša matsogo melomo maleme dilo tša go fapana ge o bona o ka re mosadi o koloi ye ya ka e fihlile mo ke sebeng ka fihle le ka go tšwa o berekiša se sengwe sa gore mosadi o a tšwa a kgotsofetše gore o tšwa o tšea matla gore o tlo bue dibedi ka mantšwa mangwe era gore o sekwane gore ka gore ke releasitše ka pela napile wa kry-a o ebile o lebeletše kua o bereka go kgotsa re sa tlo roga ke basadi go ka riega tšona dilo tša go swana le tšeo re santše re eletšaneng gabotse re ne matsogo melomo maleme dilo tša go fapana dilo tše di santše di bereke wa nkwešiša malome kaka tabeng ya batho ba a bane ngwana potšišo ke gore eno ba gore mama ga ane mo gongwe time enough be re santse re botšiše mama gore na o ile a tsamaya
a ya go checka ka disona or o ile a tsamaya a ya mangakeng a setšo or o ile a tsamaya go fitla kae e le ge ba phethela taba ya gore ba be le ngwana ngwana malome ka kapa go a kgonagala gore batho ba motswalela se ka ba gona e le tabeng ya setšo go a kgonagala gore motho a se ka ba le ngwana e le ka tabeng ye leng gore mo gongwe modimo o motima pele go mara go a kgonagala le ka mo malwetseng a sekgowa go no fapana mola le mola jwale ye ke e nyaka mama le papa batle ba re bone re ba nyakišiše go ba nyakišiša go ba nyaka ka mo setšong le go ba nyaka ka mo sekgoweng gore bothata bo mo kae bo go papa bo go mama nakong ye ntši banna ge basadi ba sa be le bana banna ga ba fele ba nagana gore le bona ka bo bona o ka kry-a ba ne le bothata go ne le kgonagalo gore o kry-e mosadi wa sene bothata bo le mo monneng batho ba babedi ba ba nyaka go nyakišišwa ka setšo ba nyaka go nyakišišwa ka sekgowa re nyake go tseba gore gabotse ke eng se se re pallišang gore go be le ngwana ene re ba fe maele be re bolela maloba re re after 14 days tate ka kapa ke nagana gore prof o e buletse go tlala diatla mme o ka reng ke ana le airtime gore a kgone go botsisiwa dipotso tse e leng gore di kgone gore at least re kgone go bona gore bothata e ka bo e leng mara bottom line ke gore o tlhoka go batlisisa gore bothata e ka bo e leng because re tshwanetse re itse gore mme ga re ga ise a nne le ngwana gongwe re nyako itse gore o kile a tshwara a boa tseleng oro mme o bona di-period re tshwanetse re tsebe gore di-period tsa mme di tsamaya jwang gongwe o a tshwara o boa tseleng and then gongwe bothata bo ka go ntate ba release di-spam motlhomong di-spam low count because le tsone di account so se se salang ke gore ba batla gore ba nyakisise ntate ka kapa a re tshepe gore ba tla tšea di-phone number ke moka batle ba letša mogala nke re khutišeng ba ba megala ba re kweng ba di-voice note ka fa gore na bona ba butšha ba reng okay tatameng ka kgašong le kae re ona nna ke nna tlhokaina nna taba ya lekgotlopo ke le ka kokopa ke ne le kgarebe mesore tameng ka kgašong le kae o ka re ke ntwe okay at least ka mo o ka re o tla na bana taba ya lekgotlopo a intshware gabotse ka re ke roje le kgarebetsoko le kopa le lona le ntsa re no re bereše di-condom ja nakone ba ga ke dumele ka re ga o ntšha condom pele ga re bereše condom ka re condom a intshware gabotse pelo e yawa nta le difileng tsa le ke a tšhaba ga a kgone o ka se šepana ka thaka ka mokgašong nta mohuta e lantiragala nako e ntši ka re so kgarebe kopana le ona sempotsa rena re bereše condom so yanta re no ka sa bereše condom kampane re tlogela ke tlhokae no papa o taba gaga ke kwe gabotse o ka re bothata bo a neng le bona ke ba gore yena a nyake kgotlopo motho wa gage o nyaka kgotlopo jwale ke taba batho ba babedi re tla reng ka re motlhomong mosadi le ena o ne mabaka a gaga gore na o reng a inyaka ka gore motlhomong ka nako ngwe o kry-a bo tate e le motho wa go tletlatletla kakapa ya MCR ke nna hloka leina mo Witbank putsišo ya ka ke gore e hlola ke eng ntho ya gore e re wena ge o na le tumo napile partnera ya gago e se ke ya ba le tumo ka eo nako wena o tlong ba go gopotse ka gona go ba ka nako yohle a ke no re nako e ntši
most of the time napile partnera ya gago yona ga e be le tumo mo go se neng gore tlo ba le nyaka go se dira botse ke bolela ka yona thobalano e le gore e hlola ke eng ntho go tshwana le yona eo ke a leboga ka kapa all right kana go ngwe hlola go gore batho ratana le batho ba ba sa rate thobela ka kapa le Dr. Jarena ka kgopelo ba hlokaine ke na le putsisho ya ka gore nna ka tlhakoreng la ka ile ka di leka tsona tša mo mabenkeleng le tše itšeng mara empa mo go nna di bereke ga ke tsebe gore ne ke na le bothata go ba buang mara ga ke ya ka mo digwareng ga ke bole bothata ke ge nka thoma ka reng ke dinwe ke mokana mara ga go riage ka mogole ke te tsebago ka gona ana ke putsišo ke na le gona gore ana bothata e ka ba e le eng bo doctor baka ke a leboga ya wa bona ga botse go bolla nnetseng ke re no tšwetse pele ka ba megala o nwelang setlhare o sena bothata o tsogelwa ga botse o ya digwareng ga botse o be re bothata ke ne ga botse e re ke ba fologe ba ba di voice note a gone molato prof nke o tsene o e rume and then ge o fetša o ba fe di phone number nke ke thome ka kgaetšedi ya ka refilwe ka fa a leboge a laelana le batheeletše ntate ka kapa ke leboge wena pele ke boe ke leboge le bona batheeletsi ke tlo e ruma ka gore batho ba bontate ntho e affecta bona too much. It's very important gore ba batle thuso ba ska nna ka bothata ko gae because e tla nna ntho e leng gore bofelong e ba thubela dilo tse ntle tse ba nang le tsone. And ke leboge Professor Mremi for invite ke tla senya ka go rialo ntate ka kapa re ya leboga Dr. Ref Professor le kae re phagele fetša la ba fa dinomoro a go leboge ka kapa ke leboge ba thieletši ke leboge ba bogedi go lela gausu banna tlogelang go lla le ne le noši le thapiša mesamelo ka meogo le llela go batho ba e leng gore ba fetša ba tšea taba tša lena ba di bolela ba di tlatša lenaga ge o ne le bothata le molekane mo tšee o mmee fase o mmotse gore monna hlabirwa na ena wa ka mogatša ke kgotsofale motse straight gore nna ke kgotsofale ga o mphihliše mo ke yang ne gore re fihle mo e leng gore nna ke nyaka gona ke le motho wa gago re ka dirang le loge maano ka mo gae nnete ke gore banna le yalla basadi le yalla jwale e tlang re le thuše bana makubane o gona ke pitša ye e leng gore e thuša batho kudu mabapi le tabeng ya ba go bapallwang ka digwareng mantaga ya kry-agala ke mahala laboraro ya kry-agala ke mahala labohlano le gona ya kry-agala ka kua gae ke mahala pele prof mantaga ba no tla ba dula mola wa ba fa mapekere wa ba fa dipitša laboraro ba no tla jwalo mantaga ba no tla ba re monna re tlo tšea lepekere la makubane laboraro wa no tla wa ra wa nna ke nyaka pitša ke nyaka makubane labohlano wa no tla wa re bjale gona ke ya gae ke a tekwa gore o ka re a ke tlo lala ke tšhentšha ke badimo o ko nthuse monna ke lale ke sepela ka moya ra go thuša ra go fa makubane wa kgona go loka wa ba gabotse wa re go o fihla ka gae wa re go o fetša go kokota mama ba a botšiša gore gante ga le o nkgopotse na gante makubane e tsamile e bereka ka wena jwale banna
mo le ba buang le bonang gore ke gale mo gongwe le le ka banna go apala banna a re sekeng ra tšhaba go fela re ya ka sekgoeng ge re fetša go kwa tša sekgowa re tšee ditaba tše ba re botšang re botše le ba ba setšo re ba botšeng gore banna mo banna go apala re tsebo re le thuša jwang nna ke lebogile kudu ke leboga perekišano go se se re filwe go malome ka kapa ke leboga se CNG abuti Kenny abuti Lucky ke leboga batheeletši kgole le gausi mo ba leng gona ka moka ke sa lebale le ntate Mbewe ke leboga thata malome ka kapa nna ke re batho ba fole banna ge o tseba gore ka mo dikubong o leng gona pelo ya ba tsoga o mmotse o Maria gore Maria a re ya go loga mano o tlo bona go tlo ba le lethabo ka mo Maria tsoga o botse o hlabirwa gore monna ke ra re sepele ge le hlaba mo magubane ba re o gona ku nke o tlo o leka o bone gore o ka se tliše lethabo ka gaena ke lebogile kudu dinomoro ke 060 959 0303 060 959 0303 tšela tša emergency ke 079 170 9862 ke kgopela go bafa tše dingwešedi ke tša reverend ke tša mopapa ke 076 841 8392 076 841 8392 romela mathata gago ka mola emailing ya Dr. Moremi Dr. Moremi the number 3@gmail.com and then o ngwale dillo tša gago re tle re go thuše go lela gausu mo leng gona ge o nyaka magubane wa fihla go lela gausu lefase ka bophara re a mo Korea ga gane o a dumela o tlo fihla go wena a tla tliša lethabo ka gae ke fetša ka gore malome ka kapa baswa a re ipoleleng potate mogolo bo malome bo rakgadi a re ipoleleng re kreye thušo ke lebogile kudu malome ka kapa Bilaste, ratuntša lerong ka mmino o manyano go tša melaetso ka mokibelo le ka kapa ya radio iri ya botselela go fihla iri ya seswai mesong ge ke re be re tla ka mmino o moswa go the Saturday mid-morning show iri ya seswai go fihla iri ya lesomepedi mesong go Motse Community Radio Station mogwera wa gago wa Potego